Chibai ule vanal rem kimaral te kani a Common Service Center a hian District Manager Aizawl District na chelmek kani tunruma chuan CSC chungchang hi CSC dil du tan tele CSC thachiang du tan a omzia le ani phung te engtianga kalpui nge ani dan tlang pui karon tar lang don ani Common Service Center hi kumsang mi parukhan National E-Governance Plan kaltlangin scheme anga bultran ni in 9 Pillar of Digital India a pathumna Public Internet Access tranchana kalpuitran ani CSC scheme thiltum aims and objective hi hanthlir hole taila digital inclusion kan ti chuan digitization ti changlunga ti mason kha asoitum ani a access to government services kan ti chuan ul samzo ka sarkar service online manga mipuiten an ti theina tura malak nalam kha asoitum ani le a empowerment through information kan ti chuan IT mason na man tangkai kha akok le a promotion of rural entrepreneurship chu mun kil khor omte TANA e zon na tha siam sak kha asoitum ani le a enhancement of service delivery kan ti vele thung chuan langtang le felfai taka na thok kha akok le a financial inclusion chu mipuite TANA banking lam service ol samzo ka chop chu sak kha asoitum ani a education and skill development ve thung chu mipuite TANA ol samzo ka education le skill training na buat sai sak kha soitum ani le a healthcare access atoberami hi chu mipuite TANA ol samzo ka hrisel na le akai noi te chop chua sak te kha asoitum ani vele tani henga tum sang te hi a hlotlin nan CSC scheme hi service anga kalpui tran ni in atira chuan e district service kan ti heng DC office nuaya tribal residential income certificate te hi mipuiten ol samzo ka an nei theinan mani kot kaya sarkar hiat puina a kiosk din VLE 10 lep chete nein e zonnan an kalpui trana tuna chuan khinga chunga CSC thil tumte ti hlotlin nan hian CSC service zachuang kalpui ani toni CSC hlotling taka kalpui ani theinana puipa tele ain khai diat chhodan han soile don taila national level a hian nodal ministry chu Ministry of Electronics and Information Technology MIT kan ti hi ani a state level a chuan ICT department hi nodal department an ni vele a ti chuan state e-governance society din ni bokin district tina district e-governance society a omle a heng ho en kol na le kai hroina hnuaya CSC en kol tu tur manager te anom vele ni kan hria TANA poimo le chu district e-governance society hi DC chairmanship nuaya kalpui ni in e-governance service CSC na kalpui te hi an enkolin an monitor ani ato bera chuan VLE kanti village level entrepreneurship te anom vele a anni hi CSC service mipui nena thlen tu teber ni in PPP mode kanti public private partnership mangin achunga kan soya buai pui tu tenen khian an thok ho ani CSC 2.0 tuna kan kalpui mek chanchin kan soi leang kumsang ni som paruka CSC scheme chu tilian chawin CSC 2.0 alo chuaka heta hian CSC service po tilianin tibel zela ni ta a hemi buai pui tu turbik special purpose vehicle chu din anita a hemiatan hian
CSC e-governance services India limited chu Ministry of Electronics and Information Technology nuaya company anga din alo ni chhota ni mitlang lonin kan hriat ta na poimwa puipa te chu heti hian kan hanta langani state head oma state project manager omvele assistant manager an oma single point of contact kan ti le state coordinator kan ti chu CSC service tam takzinga service then khat bika hian abuai pui tu tur bik in ruat emo roi emo anom thina an ruat hawa hi chu single point of contact kan ti maya a omsa tanga officer o official omsa tanga in ruat a nodal officer ang chi kha single point of contact kan ti a ran pa bika CSC service pakhat thurbing tura roi ang chi kha state coordinator kan ti vele ni ti chuan district tina CSCN call tu turin district manager an oma hei district manager puitur hian district then khata chuan district coordinator te roi bel thei anni bokani ti chuan ASK operator kan ti chu CSC hian adar seva kendra hi akalpuya CSC office ani ngala ti chuan adar seva kendra a chuan CSC nuaya adar la an oma chung ho chu ASK operator adar seva kendra operator kan ti mai thina ni ti chuan help desk an vele theya heng hi chu district tina district manager te district coordinator te pui boma VLE te harsat na te lo buai pui tu tur ang chi kha anom vele thei bok ani village level entrepreneurship VLE kan ti hi chiang zokin kan soi fia le ang ama kan soi to angin VLE te hi CSC service te mi pui hne na thlen tu te an nia CSC service te chu mi pui hne na an ti sakman sarkar in apit thlia zat kha lo charge ve in commission kha an nei ve thina chuti line CSC service thlen khat abikin central sarkar scheme te chu a thlona mi pui hne na ti sakin an ti sak lom man chu hnuwa CSC pui pa te hne na tangin an dong le thina chutiang service te po chu ombokani hetiang te ani wang hian VLE te hi CSC scheme ti hlotlin nan mi poimo tak anni mai pi alama he CSC scheme thil tumte ti hlotlin na konga ramta na rongbol na poimo tak ania he thoho na hi PPP mod anga kalpui ani angin CSC pui pa tele VLE te hi an thoho na am poimo tak zetani thoho na tha an nei angai ema wangin a hlok na ngor uma VLE ni tum ai ma in veng le khomi pui ta na mitangkai ni tum le ramta na rongbol na ani ti pom thiam tak mi ni angai types of VLE kan hantia VLE ni theidan hi kongsang sanga oma ama sabera general VLE kan ti chu online service manga ezon na kalpui mek te tan hian VLE ni an ron deal theya hetianga ron deala VLE TANA an deal na kan pom sak te kha general VLE kan tia adang ho hi chu an ni na sang manga VLE te an nia om zia chu heng an ni na mang hian VLE non deal thei ti na ni chu VLE ni thei tur hian takuman sang om vea chung te chu in en le teang hei hetianga kan hmu ang hian India citizen an ni turania kumsom pariat an tling turania pol som an pas turania ti chuan an deal na mun a khan an khosa turania ti te nia ti chuan computer knowledge an nei turania English le mazong an hre ve turania adar an nei turania pen card an nei turania
bank account an nei bok tur ani chuan professional requirement kan ti hian TEC le IIBF ti hi kan soi fia don te ang VLE kan deal don hian online a deal tur ania a deal na link te chu nakina karon tar langanga chumi online manga VLE kan deal dona kan TEC le IIBF certificate number kha chutlu angai nge dona ya omzia chu TEC kan ti tele entrepreneurship course kan ti le IIBF course te hi VLE ni tura skill requirement apoimo ti na ni chu heng skill ngai pani te ti dan registration te exam dan te chu online a khan lozon mai tur ani ato bera chuan VLE ni tur te TANA riat tur poimo mai karon soidona he thil hi kan riat TANA apoimo na chan chu VLE ron ni TUMTE atum an riat lo wanga anua boina tok kan nei nga ani VLE te hi CSC anon register hian boina kan nei chauta zeu maya a chan pui ber nia lang chu CSC thil tum le omzia le in kai hruai dan an riat chian tok lo wang ani fo chu wangin VLE deal du te TANA riat nge tur ti hian kan soi te ang CSC thil tum hi ti hlo thling thei turin CSC service buat sai ania chu VLE ten an riat chian angai ma kan soi to angin VLE te hi CSC service a hlok na ngor an ron focus suan a commission te atlem ang reng sia khotlang le ram mi pui TANA rong bol na an ngai tel lo chuan nakina boina an la tok thei ani tin sarkar hian VLE te hi mang tangkai na sa to a hlok na chau lawa tlom ngai chua sarkar scheme thar le program thatak tak mi pui hne na puang zar thlen tu tura a beisai awangin a chang chuan sarkar scheme awareness program te kem mot manga buai pui le nei te angaya an theina zona mi pui hril hriat te kha angai don ani mi in pezo tak ni angai dang le a chuan VLE te hi CSC an ronin register hian CSC service manga ezon na kalpui turangai anni ti chuan CSC scheme hi a buai pui tu te SPV kan ti CSC e-governance service India limited te hi company angakal anni angin CSC service zachuang te hi a hlok lo emo VLE te hian a tam theyang per mi puya puang zara zuara leitira ti tir tura beisei anni dona chang chuan VLE tin ten CSC service an pek chua tur target te siam sak anni thin don bokani VLE ten CSC service mi pui hnen an hral dan a zirin VLE te hi thlatin grade siam sak thin an nia service pakhat an hral khan transaction voi khat an siam zel anga chut ni in hetiang hian VLE grading hi siam thin ani VLE grading nei that dana zirin CSC service tha kan ti te hi offer an ni thei chawa a omzia chu CSC service zong hi VLE te hian atira an khoi thei ngal vek lo ti na ni chu a to bera chuan CSC service kan ti pialama hian CSC service akan la chiar chi alo ma se CSC official ten an na pialama an buai pui sarkar service then khat ve lea hetiang hi VLE ten CSC activity an nei that chuan
lom man a an khoi tir thina ni khatiang te kha a oma a in khai diat chho ve zel ani heng zong zong hi VLE deal turten an hriat chian lo chuan an ron lu ta beisei ang le tum ang ni lowa khosata pam trul ta VLE ni tura tha le poisa tam tak in senga pam trul le ta an om thina wangin chiang takin VLE te TANA poimo tur tiang hian kan han soi ani CSC omzia ria a thil tumte le ain khai dia dan te ria a VLE ni theitura criteria sang le a role and responsibility te ria a nidu anom chuan a link karon talana hian lutin online a dil tur ani a ti chuan anuwa district manager ten ni tlak ani em ti an han en le nuwa pom tlak an ni chuan CSC ID kha pe kan ni thina ti chuan VLE ni in CSC 2.0 service te khoi thei turin anin on board ti na ani chumi nuwa chuan service sanga training te kanin pe chho thina ni khati zong kha CSC kalphung le adil du te TANA kan hriat tur te CSC shadu shim te TANA hriat tur tlang pui tun chuma ka buat sai thei te ani kalome